imam seminar. Cina pada kayu. Langsung ibu taruh. Buku dia bisa. Ya, semua nih saya ambil nih kenang-kenangan. Oke, Pak. Bye-bye. Ganti baju. Ganti baju. Baju ini lagu yang ini apa? Lagu yang pertama. Nah, sekali. Ya? Pertama lagi. Hmm? Jangan semuanya hijau atau apa macam merahnya. Lupa lu. Dijuta nih tuan aja. Rian. Dadah. Kami selaku kameramen siapa? Mahar ya? Ya. Oke. Mau buat kasih terbaru ya? Ih, gantengnya nih adik aku nih. Mau deh.